ha haukraba matam nangna lakpa matamda kananasu nangbu mamal thambide nangna chakkhraga ta khanglaki nangi mamal aduna amukta su halaklamu ha haukraba matang asida loisinjare aigi mamingna ki pradiya singha kawi ado ai hak ngasi pajar ba se ngasi ki mamingna thaja gi lerang achikpa mafamda thamoi gi mangal masikna nangbu hana lakadra hanglakpagum thamoi nungda chakraba thamoi gi asa le kolakta puduna chatpada mutkraba masik mangal du amuk halakadra khalubada tarani panba numitni mangal masik nganbani thamoi gi manglan gayada nangbu lakpa ngaibani leirang mabu ngaibada mangal asi sumakhi bani sahu mama lakpada kidaba maithong asi leirang mana kihenbani leirang nangi nanakta thaja id changjeraroi thamoi gi layum amakpa thaja id nakcheraroi matam khivik lebada makcha gisanu thaja gi mangalni mangja gisanu thamoi lekada thank you Good afternoon. I am Roshan Singha. I am Pagadori Basering Asina Nishana Manganba. Nisa. Mangle Taiwan say Nisanangi Magunda. Kalida Nisanangi Pangalse. E Maribu Kaunore Nisanangi Magunni. Tankibadila Adubu, Talon of one of Dingamlur. Masagi Pibam di Yengre Nisagi Pagda Tabna Lady. Makal Kayagi Nisa Kayana Mangale Mio Punsibu. Nisa Sijinaga Pata Kangaso. Sijinabadi Adum Lipdip. Lore Taiwan say Nisanangi Mangala. Ania ganda panglore mi bagi tangleba punsibu. Nisana mi bagi punsi mangale, nisana mi bagi thawai mangale. Thank you. Everyone, my name is Sunita Singha. Good morning everyone, my name is Sunita Singha. Govindanagar Sirbai High School. I know Iba Sayang Sigi Manipur Kobi Mao Padem Nangun Sibi Ting Nagoina Panjaba Sangmanaba Pizo Libi Lokang Michelo Libi Puchen Tapi Mao Bharat Kinoko Daida Sajik Tabagunga Libi Sakti Kayaki Pona Family Tona Kobi Pupini Ninko Gambi Bangni Tinko Wagi Mamom Loy Mayang Kaviki Pona Family Maniga Tago Naribi Padem Nangun Sibi Manipur Kobi Mao नमक्तदा तिबीबा वजन मैम सिंबु कोनो खमजै या केमिंग के नवोय कवि या मदनपुर हाई स्कूल दगी अचबनी नसी यान पजर सरिंग सी मिंदी मेरा थागी सनारे सरकारले लेरांग माना नुसी लेका फंदुना सनारे मागी मतौना निंथि जरबा मतौना नोकली बनी थमोइसे कुंगी मतम लाकपदा सकाय जदबा ngamdaba lerangido lerang magi leinamna sandorappada ningol thongoi huribani adu fajarba nangi na tawdo kanadabu saitharuni matam khaktana sajar bi lerangi mera thagi sanare lechan chana lering jaba ngamdrabasu leira laija irikhek pada leirang sina ekatpagum leirang magi matengna lekol tunangambagum kumgi nongbu ngaiduna nongobina ngasi na pajagadori basare ngasi palemi ma palem gi nawshumi sei nungsiba sumat pa khonjel na saklakpa nawshumi sei ni leite imagum chamjabi leite imagum pufabi thira basu imani fajara basu imani kauba yade mitopta ima haiba mitholasi tha mapal na konduna taibang mafauna rakhiba khud macha ani se paiduna haina chicha haiduna chatpa tambikhi karamna singani imagi laman Kalian gi saraba nungsa ningtham gi inglaba ulen gi marakta lebak legum akhang kanbi thamoi nungda awaba kaya fumduna maithong da awaba kaya puba ngambi mahakti ate kana sunate palemi mani ma thank you good patham date leribo modon ploti tagi leitra lehau devi oh adoi di Bontarapur High School Bemal High School Rangpur Good evening, ma'am. I am Sumi Singha Kauri. I Ibhamal High School Dakini A class 9 Tami. I nagasi paja kadaba sairagasi gimingdi aigi punsi. Aigi punsi haifam khangde kanadabu hangsige kanadabu tamsige minambana thallaba taibangsida achumbana karino aranbana karino haifam khangde aigi punsi aranbagi lambida chatle marum yami achumbagi lambida yenglure naitum hingbatai kanadabu hangsige kanadabu tamsige haifam khangde aigi punsi thank you Bemal High School Rangpur
Good afternoon, everyone. I Ibheman High School ki Satrani. I ki maming Elanjali Devi. Aina iriba sereng asigi maming Ima. Ima nahakti turel amagumna lepa leitana chenthari thamoida awa polum kaya bupuduna chatlibi. Nahakti atiyagumna thamoi chaubini. Thajagumna ningthi jaraba imagi maithongni. Imabu nacha aikoina mithoi mihen lakpada imagi seba ningthi jana tauba ngamjage. Imagi lamandi nacha aikoina punsigi singba ngamlaroi ko ima nungsibi. Imagi minong maisa miyamgi minong maisa kaya laglabasu nathai ramlaga nachagi damak hinglibi imani imabu nacha aikoina punsibi miraiba ngamloi ko ima. Thank you. Okay, Ben. Tak sudah lama, mainnya Kamu merubah. Jangan want aja ke patient is the best medicine. Mesti kita tamaga ko pelak kami nasi. Lang jadi bas caklen se. Sabi rega mayang pun nak kau hani nasi. Simatan mazagi news breaking oina. Matangga. Montara High School. Lagi rega jako. Oh. Ada kau ye Walzur ke Kamisor High School lagi lakpiba anang sing Silchar. Walzur ke Kamisor High School ke Satra. Ibemel High School ya lagi bo. Oh, kau mau lalu. Mau ni Nepal itu na God nang na tholaga. Hai ram. Good afternoon, everyone. I am Emalangan Singa Kavi. Aina Pajagara Sereng Asigaming di Imaipa. Imaipa di Mitno Balaini. Imana Matampuna Makta Karida Soikini Haiduna. It Macha Aibo Naksenbi. Aina su Imabu Utrabati Nuaite. Sana Bachalabasu Imanangan Hello Hai. Direct Padravadi Imana Savi. Imana Macha Aigidamakta Yamnawai. Imana Waba Ubada Aina Kali. Chauraga thabak tauraga nungai hange haina matam punamakta isorbo ina khuromjai ima ipagi seba punsi chupa fangjage. Thank you. Musim sana hingo nungai ko pawang musim tumawa pawang kena jaga bayangnya. Mangda pajayuba sering. Mangda pajayuba sering nana tabda ehana hadak nauna ijaba sering amtang oja amasung sarjati Mano kudatam jage. Modern Kolbati High School namaga. Hakchang polang lehoragani, hakchang polang lehoragani, thawai manga di paikragani, matamna lobada kanabusu ngairam lo kanabusu yanglam lo. Hanglabat yada cheklaguna paikrani. Kuya khada tilrogan asi lebakta. Taibang gaithel karbadi hanba hauna sani, mukam sangba kandan gum kopet kapet ngaliba mioi mapongni, amuk ponglabadi amuk sigadabani, baitaran ipa pullal rogani. Ahagna taukiba mai phangrogani siba haibasi ina khunbana thingamde lairabana phangamde asini taibang khate mikup amadra loirada mapokni asida akanari ahena pam tanari sibada loina ba yadraba seltum kada mi hauri asini sangsara asira mihingcha kari dama asumna tawribano tawon isana tawjabani isana phangmani taau punsi ase asumna mangan ganu naral lo kokthona ba miyamgi seba taw hingli gaidana sangai nungda sirigana singtukta nachana nai oba singna khoya kada hanna punimjani majala sandai. Hindi nawiba ako di share part one kiba mo sina hayam siya. Erega agad ako di agi ako program se lo sale dahil tali tegi ba oda singi se how do da ama khatang tentak na sup na minute anitang ako di like sigi nga sigi apo mugi waro laidna ama khamjai apo mugi waro se pabigada ba अकोगी जरा पुल्लगी लेंबी रही बा साउथ सुनाई ब्रांच की सेक्रेटरी ओजा मनीषांगा अपोंगी वरो सिंतन इसा सिंह ओजा सिंह अमता हमलोग अपोंगी वरो दो अमता पुण्य तामिल सी मी अनिता वदुगी दाई को लक्ष्मी आने का अकोई पुण्य चालें पंगले सी मयामबो अमुकान खुरमजरी ओके ngasiगी थौरमसे मरुओइना कोइ पुनमना खंगे लाइक फोमगी थौरमनी लाइक फोंबगी थौरमगी ख्वाइदगी मरुओइबा वाजाबा सिंजाबसिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी मकोक थौना लेगदबा मिसग मखदी सोइदन लेरमगनी अदुगी मनुंगदा अखोइगी एकेडमिक रिसोर्स सब कमिटी की चेयरमैन ओइबिरिबा अखोइगी
ओजा डॉक्टर हरिदास सोइबम हरिदास की मिंग पंदबा हमदे लाइरिक असि फोंगबदा लाइरिक असिदा अखोगी मणिपुरी साहित्य परिषद की मखादा फोंगब कौबनिना अखोइना ख्वाइदगी काई खुमनजरिबा मणिपुरी साहित्य परिषद सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट सु लेंबिरी लेंजनबिरगी मागे बा वाफम सु लाइरिक असिदा सोइदना लेरमगनी अखोइना उबसु फंगबनी लोइना लोइना डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट की वारोल सु लेजै अदुबु ख्वाइदगी ओइबा लाइरिक सि फोंगबदा अवाना सरुक जाबदा ख्वाइदगी मकोक सिंबिरिबा ओजा सिगे मफमदगी फोंगदोक बिरगलिबा वहाई क्रसे मियामदा खुशी नजगे मरमदी लाइरिक असिगी मतंगदा ओजा सिगी खुइदगी ओजा सिगी वाफोंदगी सोइदना वाफम खरदी मयामना खंगबा ngamgani haidu aina khanjai ai haujage अफोंबगी वारोल हारिबसे कोई चेयरमैन ओइबिरिबा लाइरिक फोंबिरिबा चेयरमैन सु ओइबिरिबा रिसोर्स कमिटी की रिसोर्स सब कमिटी की ओजा सिगी खुइनी थिंगबा ngamdana honglakliba matamgi safu aikoi khunai dasu thenglakli madugi cheitheng oina ima lonna mahai tamagi chang hanta kibaga loinana aikoi senmil lon su achauba mafam sorry senmil londa achauba mafam ama kanduna leiramba manipuri medium gi school sing mutpa horakle lehuriba khara asidasu kharamadi kayam kuina hingkhidaba haibiga achauba wahang amaga loinana leire मसीगा लोइना लोइना मसीगा मरी लेना अखोगी तुंगी जुम्बिरेल ओइरकदबा नहारोल सिंगना मैती लोन इबा पाबा ngamlaktaba asina अखोगी लोन अमजों साहित्य की तुंगी फिबम मसी करी ओइरकनी हाइबगी अरुबा वहंग अमा ओइरे नोंगमा खोंगदाम की इकाई खुमनजरिबा ओजा श्याम किशोर सिंह प्रेसिडेंट सेंट्रल सुनाई सेंट्रल ब्रांच कमिटी मणिपुरी साहित्य परिषद असमना वफम अमा थांगलखी मदुदे अखोगी स्कूल सिंगदा तमलिबा महिरोई सिंगो मितेई लोंदा वारेंग सेरेंग इहल्लगा लाइरिक ओइना फोंबिरबदी मदुना मैखोइदा इमा लोंदा इबा पाबगी मतंगदा चावना पुंगिंग थौगटपा अमदि ओइगनी वाफम जि खन्नबा जाय अइगी ओइनदी अनिंगी मीडियम अमगी मखादा लैमिन्नरिबा अखोइसु वाफम असि तानखिबनी मसिमक थबक ओइना पांगथोकनबा लेबनखि हौखिबा चाही लिसिंग अनि का कुनमंगा के मयाई वाइदा एकाडेमिक रिसोर्स सब कमिटी कसार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मणिपुर साहित्य परिषद असम की मियोई खरा एम ngौबा कन्वेनर ऐसा चेयरमैन अमा ओइना अमदि डॉक्टर पुलिस चावम बीरामणि प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी मणिपुर साहित्य परिषद असम जाउना कसार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मणिपुर साहित्य परिषद असम न कोनबा लमदम सिंगदा लाइबा मणिपुरी मीडियम स्कूल सिंगी फिबम जेंचिन बचलोई मतम अदुदा स्कूल सिंग अदुदा तमलिबा ngang सिंगदा एना हाई नेखोई मैती लोंदा वारेंग सेरेंग इरगो लाइरिक ओइना फोंगनी वाफम मसिबु इकाई खुमनरि जरिबा डॉक्टर पुलिस छबम बीरामणि सिंह प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी मणिपुरी साहित्य परिषद असम न सगोलमखी लोइनना स्कूल सिंगी ओजा मकोक सिंगदा हिरम दुगा मरी लेनना महिरोई सिंगबो पुंगिंग थोगत पिनबा हाइजरमे फोंगलिबा लाइरिक असि मंगलान ओइना लेरमबदगी ताइबंग फाहोनबा होनबदा थवाई हकचांग यावना तेंबांग बिखिबा मियोई खरगे मिंग पंदबा ngamloi मखोई सिंग अदुगी मरक्तुदा ख्वाइदगी हेन्ना मसागी पुनमक थादोक्तुना मतम काइथोक्तुना चावना थौदांग लौखिबदी मयंगबा मोजा ngौबा कन्वेनर एकाडेमिक रिसोर्स सब कमिटी कसार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मणिपुरी साहित्य परिषद असमनी मांगना तोंगान तोंगान बे स्कूल सिंगदगी वारेंग सेरेंग खोमजिनबगी मरुइबा थौदांगदु लौखि वारेंग सेरेंग सिंग असि खोमजिनबदा मतम खरदि चंखि लाइरिक असि पुथोंगनबा होनबदा अखोइगी एकाडेमिक रिसोर्स सब कमिटी कसार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मणिपुरी साहित्य परिषद असम के वाइस चेयरमैन अमा ओइरिबा नवरेम राजेनना कंप्यूटर दा मयक सागत पिदुना चौबो थौदांग अमा लौदुना सरुक जाबिखि लोइनना अतोप्पा वाइस चेयरमैन अमा ओइरिबा लाइरल लाकपम चंपलान सिंहनसु लाइरिक असि फोंदोकपगी मतंगदा सोयंगम कया यंगसिन बिबगा लोइनना अतई मरी लेनबा वखलोन सिंग फोंदोक पिदुना चाउना मतेंग पांगबिरखि तंगाई फदना पंजनिंग वफम हमदी लाइरिक असिदा हापचखरिबा वारेंग सेरेंग सिंग असि महिरोय अंगांग सिंग अदुने इरखिबा अदु सेमदबा यादबा बनान खर नतना अतई ददी सेमदोखिदे लाइरिक असि फोंगबगी मतंगदा कसार डिस्ट्रिक्ट कमिटी
मणिपुर साहित्य परिषद असम के प्रेसिडेंट होइबिरिबा इकाई खुमनजिरि ओजा वाई प्रफुल्ल सिंगोना अयाबा पीबीबगा लोइनना लमजिंग लमताक तौबिरकपगी दमक तौबिमु खंबौ चबगा लोइना थागतबा ngamde अरोइब्रा लाइरिक असि पुथोकपदा लाइरिक की मौंग तानब सेंबिखिबा सलाम हेमंता अमदि लाइरिक ओइना नंबिखिबा ललित प्रेस कैलेंडर सुविधा रोड सिलचर की मपू प्रिय कुमार सिंहानीबु सुथागतचरी पुथोकचरिबा लाइरिक असिना हौगलगलिबा महैरोय अंगांगसिंगदा इमालोनबु नुंसीबा अमदि इमालोनदा इबा पाबगी मतांगदा खजिक्तंग ओइरसु पुंगनिंग थौगलबदी अखोइगी निंगजब खुदोल अखोइगी निंगजब थुंगले खंजगनी मयामगी डॉक्टर सोइबम हरिदास सिंहा चेयरमैन एकेडमिक रिसोर्स सब कमिटी कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मणिपुर साहित्य परिषद असम ओजागी मैकेदगी अइना मयामदो ओजागी वफमसे ताहनजबनि सिगदमक्ता मयाम पुनमक हापीगनी Agachari, Oza Manishan, Jamna Mayek Shenna, Leshile Tonbaga Venana, Apomagi Waro, Pato Kibagi Damakta, Oza Agachari.